Khuzani featuring Luvet ubazana ijele number 1. Happy New Year, happy. Sangena ku 2021 amavoti abe u957,950 ushoda nje 10,000 kube 1 million wamavoti. Sure. Shoda 10,000 kube 1 million wamavoti unomber 1. Khuzani phansi enkandla emahlata amnyama eMandaba umfana loqale ngo2020 ukhipha iCD erelease 2010. Bafowethu sanibona nomabhenqa hey wekhathide wentshatha mfoka ngobe makatazidudla fana kanina umnabukeleselana uKhuzani ngemiliyoni usuqamba amanga umhlaba wonke ulalela uthi hey uKhuzani uthola amavoti awu957,950 ekushoda u10,000 ehlanganisa imiliyoni. Uyamnabukelisa uKhuzani uqambelana amanga wekhathide mfoka ngobe ngoba amavoti awu957,000 no950 uhlanganisa no10,000 aliphumi imiliyoni awafiki kwimiliyoni. Wentshatha umnabukeliselana uKhuzani ntshatha mfoka ngoba uqambelana amanga ngoba kwalezi ibalo sesiyazi njengoba ubujaha imiliyoni imkokotele benikhanda lapha benikhanda khona lezi ibalo seyiqhamuka hey uKhuzani ushoda ngo10,000 ehlanganisa imiliyoni hey mfana kanina khathide ngobe yakamanga u957,950 uhlanganisa no10,000 aliphumi imiliyoni kuphuma lento sukutsheleke thina ngoba bakutshela ibala uzazi kuphuma u967,950. Hey uyamnabukelisa uKhuzani wekhathide ngobe hey kushode u10,000 kuhlangana imiliyoni kuphi hey inamanga lengane yakwa ngoba unamanga ntshatha uyamnabukelisa nemiliyoni ay